Ki jabo jaban ki balapau hasilinter ki rut ki kiar jong ka surok ba umyam bat ka jingbom biang ki chakalit bar jo ki pat ba ki benta ka service lien umyam riboy district kabade ka jaka yang apa senja ki tourist bus ki balik sa Silchar Mizoram Batura kalapin isi dor hadu kata-kata ketika jaka na lor ka jingdon jong ki jing sokhya jong ki wei ki kunhon kalanang pelong ru ya ki wei ban mi shikamat kabakan thup ya ka kunhon project clean surrounding kabalam khamat duba Jefferson Kinjing ban mi khmat ban pun ko ki rot ki kyar jong ka te surok ba hakar santrik jong bana jumang arajar saw ka kanhon project clean surrounding kala mi khmat ban pun ko ki rot ki kyar jong ka te surok ba ka plus dang nadu ki benta ka rendang brio mauyong rim East Khasil district bat hadu ka jaka baju yang ki tourist bus umyam riboy district hakate ka jing pun ko jong ka te ka kanhon lai iru ya wei samla rang ba ubadan ka jing duna haki de khot met jong u hakaba umdan ka jat chu shiliang naga jing sokhya halo ka jing jabo palat katiga jaka ulami mani shimbin talang ha katiga jing khoi habakran show nonglum khubor na kalyang ba Jefferson ulong bakalong shisha ka jing le ran ya ka jala bro koi habaki brio ki bana kaleng ka perthai habaki wan kai ba chungo kai shikani ka jala kinyo i yakum kani ka jing chakhlia hashwa bakin rong shiki benta ka nong ba shlong shushu la yuthuru la sham bahakawai na kichaka harut katiga surok ba haki benta karyat rendang brio lai i ki senduk dok kha lembat ki snap dok kha bat kiling khot do ki balap ut hakatiga jaka ka ba umla mantip mano ki balawan bread hakate ka jaka ngila iba la don bon ki seng halang ki tu ginong di dukan ki ngi security begila awan lum sini kalong kai ka bi sangsat ban pe ka mariang khamtam lele ka di ka balong ka welcome point ni ki brio ki ba wan na sabar mo bandung sports log ba ka jabo satu te mene ka sini mi wan la kham khoi ku mo wi pi bala don ki kibai de ki seng ki ba snow khya na manta ka jing khya ni ka mariang begila pun khoi tu ti wala kataru ngilayo ahi ban yalum katu katni nang tu ngila sedang nadu orang nang brio ban ni poi hadu hangni menta dor hangni menta ngi kendu iba sidrai badi rang ba dong jong kani ka snong hangni bela ji thu teng hamin swa por bingi wan thung ding por ngi le sticker awareness ti ni kali is phanga jing man jing long ka snong ham tam ha ka dei bot ka khot ka suba ti yong kila yala ban pun khot kila pelum gini gi bilor ngi kum gi jule bro skata na gi ya step ban miet ban step mo ibrio naslong kabas no si pat galong ba hi ka gamne ta kabas no si ka de ga jingmaru engi hi na am gini ki tourist bus ki bayang sini kini gini gi balik mo supo Manipur supo Nagaland supo sei sini supo Garo Hills sarna ka chibileng ngam tip sei kilek tawai galong dina perkhat gini ki poina do nang step gini ginong nya gini ibrio kajakali bar gini menta kinik bar kini sano ya bangala ekren mentan ba irang iba sidra irang badong yong ba ya menta di mat kini gibri kisulik pahar kisulik lumar sli stai kilapan naga liang disiru lawan rai itu disposable toilet di beranhang tai tambah gila sekennya no kuntu hingga gila ada install hangni vi kiti brio gi bagi bread menta kila ada install nanti di imat ka tenat ka beri page sini ki ong ba kimsya namar balai yo katut sati sopo wa kataru kadai tangba kata pat ka jingtut ngin temo ampe gidi portable toilet namar katum ka jingong jung i ko i ong ba ngaladap kisawan ki kali bantan namar portable toilet tela bantan to lada kalong ka jingma kata bahkan yo ka kuno kadon ka jingtut katut ka jabo sispo pung kata kadai nrei lada katenat badai page lada kala ban agin alternative area kumsa kum gini ki jaka mo seni kum hangtai nasna iyong mansna ka footpath jadi katai kinbuk kina ban pun khoj nang ta ka iyong ba khli hi ka snong katali kadang ba susu kan
kayo aban ay kam ay jam ni gisnong khut suba menta ki le pathar sani satai slap duit ko sani yu ki brio ne brio batong to ko to pumno te kata kan long ay jingkar pa long habangi perkhat ban pun khut tang kata bangi lum ya kani kata long da dingila ada ba we approach the environment cleanliness in a holistic approach ke nadu ka ba lumi kini nadu bangi khut yang kamanan madia nadu po ya gibrio hero bangin le khut a holistic approach from every angle mo environment to be it the social approach ke jinglong jingman jungi be it the kani ka approach ha bagi pa ya kamanan madia ha ka umba mundi kun gini ya keren gini mantan lo ya so tho bagi di gibrio ko kit ya mantan ki ya hiong iba sa ai kublai iba po tourism ngami ho mano hindi bigila idea ngani kata itu dagi yo kit ya subha kan menu-menu beripik yang ni bela ya deal bat kini long island iki ken ngamar ki kwa ban sumar kamar yang jongi ti umde ya kawe pat ti nang ni tingi nang ya chmat ngin tip ngin la nam la ban kit kani ngan na keli ka badap tak no yung steel ti ini kali jongi barit ini ngin persang menyakin lut borofaj ti ta hikat bangi nang ya ngin nang lum kan bangi nang ya ngin nang lum haba kan dadap sunan ngani kali di sekawai lo ngakwa ban kerpat igi brio kay namar minne ha bangi sedang nang tay na po rendang brio bangi tur satu serut umde tang harut surok nang tu hindi ngipet dia kung sani serut sekiar kawai gabi songsi kalong magidon gi brio kay babrat itu senduk do ha satu long gitu ginong berat mo himut kumno mo berat kumto mano man lumeki nem kan jayu gitu gide gipong lano kin pun subha se de perkhat lem tang ba phila alak ba phi di ro kha phila yo long phi pendu long ki wei pe yo ke tu ke jing du long kawan kala se phi pat ka liang ka kot ka kia tambah ngai jin lem do berat ke jaka beri berat se nalor nang ta umdai nang di phong do kha ya kini ki gini gitu gisnap kuai gitu ki bilor lici ngilai inu ter manu bakwa man pe piwan lang rio ya hadu bedon tu ding khai ti bakun ma pe ka stu surut ni nang tu ngiwan ngi ide kini gi bede so ini bopri ki long gi imja nang tu ngai gi so tu ngi keren bat ki mene gi ong em bi boba ngi kini ngi lum ha na plastik na la de ga por balik sieng ki ate ki bret ko dasbin pi de ki long gi so tu pe ku ni barin menta ka jing pun khoi ubriu ba sieng kejat upun khoi juin mariang ya ka jabo jaban ba bret ki ar kejat dong ini perkhat lem si abang yong ini perkhat mai ka jinglong jingman jong kari jai bendri ko jongi ladangi i jai bendri isi kari ni penjabo ngin i diri i te pun khoi ken tangi tahi to ya kerben peladep mrai nangis khmat bangin ya ndai tang malonong ai bikini bro phai kin long ro kai kinuk sa bagi buat malonong Hagabai day bakajing bombiang ki jakali chabar hagajing yo bani kren bat urang ba dong shinong uba sidra basawi mat ulay thu bahagajing sha nakaliang ka shinong kaladep banbu iga jakali bar pajba kabakila bu daki disposal toilet kaba yagi tegi disposal toilet la ai na ko office jong deputy commissioner Riboy district de tangkhiat por nakaliang katanat MECL kalapha ban wengno dakaba ai ringkat kajing tho kabuan lingba nakayeng kasari ka Meghalaya High Court kabla kado baka jaka bakibu yagi tegi jakalit bar kadang jan pelat bat kaput wa umyam ningkong ngila shna mo hangne ngila shna te kini ki aina ba aina polisi te na lingba jing tre system jing ira ba shnong ngila le hangne ngila bu tingki ai ong daladap no tu satan no ken ban tan no daladap ndai adin tu la sha persya na ka na po MECL ki ong bom sha te hadil lapoi na po high court ro jing tho ha rong ba shnong te la ong ban se no mar do ting se no bu no chuang ne ke ni perkhat ban dayo nak MECL dayo jaka penbu na hang no jaka ru daka ajingbit ni sabu ken ndeki jingwan di bidu ni babun ha tingi ngirup pun binung song lokit kam song yo ikan ya ba jingjabo kan lek sabar nem tai te leran kede kelenti ba ru tedin merkata 8 di silai nanti metam yo punang kampa ta kalau si he kabut musala juhu teng ya kene sekali sabar hot la penian 4 views pan 4 penungkan man 4 yo ya kabor 4 penungkan ta kada godang khut be jedum ta ila yang no swang tu kan na klem perkat jungi ngin sa ondala ai kabor bang penungkam no ting sa perkat ban nam taga municipal ke kerpat iki bikin wantan ting pelang gitu ke ngin sim sanitas penka tidak ketung yo ban siu bai kali dia bai tre bai tukut bai
kat jing sngau jonga ba ki ong ba kade harut wa ba jam plat kene wa yam ring la ong ba kam ngin pentut tang khnjat tang sidrop lu kan te ki ong ba long te ta ki te la ha ban seno ti ha ban seno kat bala ngi la ong ban lek sa rut wa ki le no station jong lum kan le no stu sa klau kan long karpat kan la ka sarkar ka sngau khialam te sebabkan ai tu jaka bang yo ban liang iki ki toilet makin yo penangkam di nonglet nongwan bawan kai hang ne di karpat ka Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya